Yes, welcome to XaXa Entertainment. Boys, I'm back again with another video in Xamacombo lan1. Nakuba achichwe xiyimo hi ndlela yin'wana ximxele henhla. 7 hours ago, manyanga tsinchava ku ya Joni ifika tsala leswi landzelaka. Xamacombo a landzeriwa hi Aymos amahlweni ka ntshungu. Ntlambi ya ka Gaza yi twisiwa leswi tintlambi ti twisaka vaseketeri eka ti-event. Ivi BK la 5 hours ago after ku Xamacombo yi twa onge vanhu hinkwavo va yi tiva. Mavona laha hansi ku na nkandziyiso kona ku tlanga after va ta fika laha a tsala Dman a tsala ku xo hlamala Aymos ku ri se i mani loyi na tilumba. Mina Aymos a ni n'wi tivi mara picture ya kona hi leyi va ri yena Aymos wa kona la lomu mina ngisa lani loko ni langutisa video liya ni ni realize leswaku ri Xamacombo a nga dyondzangi leswi a swi endliwa manager ya yena lekere u tshame a nga fafazela xebexiti ivi xebexiti a kombisa ku a nga swi tsakeli sweswo ku dume ku ri ambura kumbe mpama swo fana leswi ya from xebexiti ivi endzhaku a nghena kambe lekere i nga ri a nga yi twangi simbi a nghena fafazela president Benmengani hi ndlela yin'wana ximxele henhla ivi president Benmengani yi kombisa ku a yi tsakeli na yona sweswo mara endzhaku ka nkarhi hi swi vonini ku isani ivi yi vitana lekere xitejini ta khawulana ivi teta ti nyika na mali so endzhaku ka mhaka wo fana leyo a fanele a dyondzini ku loko kambi yin'wana yi ri ku performeni a swi laveki ku ri ku humeleleni munhu a nghena even though whether you're an artist or yinini a swi laveki ku a nghena because i nkarhi wa yena i nyikiwe chance ya yena ku nghena a perform so hi ndlela yo fana leyo i vona ke Xamacombo a nghena a khome hi ku ya paparo lanche ra khome 50 rand ala ta nyika Aymos la i rangela ku wa zama ku la ta xinika ra mbirhi ku wa zama la ta chela xikhwameni 50 rand liya xita Aymos ta xa yi dya kwale kaya ka vona ivi ra vunharhu Aymos ze swi vona dimoni nga ri siwani karata la xitejini la va ri Aymos xi bakanya voko ra inani ra Xamacombo la xi ku vhaya wena mani so va hlamusela leswaku Xamacombo yi twa i nga ri ya tiviwa hinkwako liya xitatimende lexiwani xi so loko mo langutisa kahle Xamacombo i tiveka la Limpopo no ka ni nga tivi ku na ti-province tin'wana ti nga kusuhani leti a tiveka ka tona kumbexani a hi ngo i tiveka okay wa tiveka wa performa kwale 17 ani kwale a vitaniwa kona ivi na hala kaya wa tiveka hala kaya hi kara yena hala kaya kahle Limpopo eka Gaza Limpopo wa tiveka hali so Aymos i tikambeleta ta national lord ti tiveka the whole South Africa va n'wi tiva hinkwako that's why a va rhambiwini so Xamacombo nga kuma leswaku Aymos a nga n'wi tivi Xamacombo u twa onge i xiyisa xin'wana xi nghenaka laha na tilumbalumba leti na majazi nga ri jipa scrippers a nghena lani dimana va endla mhaka yo disturb la even though handle ka sweswo ko va ku misa laha ri ku performeni loko i nghena endla something wrong disturb performance ye kahle so hi ku ya hi mina swo swa vava ka Xamacombo ma xa vava a xi khome 50 rand ya ku xava xikombonteki Xamacombo la mara otherwise a race mina nga ku yini ni nga ku i ta va a dyondzi next time a nga ngheneli loko tikambe tin'wana ti nghena a ni na yena i ta kuma chance ya yena a nghena perform hi ndlela yo fana leyo swona leswi nga endliwa Xamacombo swa vava swinene and do you still remember ku Xamacombo u tshame na yena a nga disturbiwa ri stagini a disturba hi vavasati ivi le vavasati swa antswa ku vavasati yena a ri n'wanuna a nghena laha la disturba xiyisa lexiya so manvisisi ku na laha nga ra ku nga nhwanyana wo karhi a vuya haka ra Xamacombo wa vumbirhi loko a ku wayela ta haka ra Xamacombo a tleba nuclear bomb mpama wun'wana wa strong ngopfu a ba nhwanyana luyani swi vava so hi ku ya hi ndlela leyo na yena na xoko i fanele a va dyondzini a nga ngheni a disturba van'wana ku ri na a nga lavi ku disturbiwa hi ndlela yo fana leyo me ni nga ku yinani ni nga ku here's the video mi ti vonela hi n'wexe let's go.